Back in the days. Za msingi ama za sekondari? Sana sana nasigatia zile za msingi. Na sio za chekechea. Ona kiugo kiu chekechea gioka thutha uyu. Tene cietagwo shule za nasari. Nathari. Yes. And as the way time has been going, ni urealizaga mawira thukuru ni mathire manyihite kana macenjetie. Yes. You see, hey, mwethukuru ri. It was more like a concentration camp. What kuma umatene? Yes. You see, I think even the academic load nene. Yes. Kurikia curriculum ni rakoro challenge. No, is a task. It's a big and uphill task for that matter. Tena tu kana 844. Ni kuleta ni maodo maigi. There was not much cloud. So no, there was a lot of time to furera. Yes. Wo furera pio. Asho na Arimu ri. He maundu mekaga utangiko muthi. Yes. Isi muthi uyu ri. There is social media. People know their rights more. Tene ni wakora thukuru mwarimu ni angeikarire ogwa. Especially amata ikara haraihu nake. Na thukuru. Agucia kirathi yothe kigima. Magatuguta gwake. That was communally acceptable. Yes. Now you do that today. No, ndungika kiundu ta kiu umuthi. You cannot. You cannot. Mwathi yako mugathieka, mugatiga mwatuira na mugataha mai. And you will not eat. Free labor. Free and even unappreciated labor. What you want to thank you. Mwarimu agakira uguo kona double iyo ri. No mugomania gutuguta gwake. Yes. Yeni. Akono ko gutide mine na ni Saturday. Mukero in one line. Na hendi kuona mukiuma na ngezi na you will do nothing. No, you will do nothing because you also do the same at some point. Mugeto yo kilomita nyanya muga kwa mure bika vya head. Ena mutu wa nduka gwake. Nona gari ni akuamaga. Yes. Gwina thukuru. Ukona kirathi kina ni kiagirwo, especially boys. Yeah. Ithi gakwa mure ngari. Yes. Ya matunda ni kuamire. We were free dispensable labor. Actually donatable. You can write it. Donatable labor. Yes. Ni mwaruta gwoko mwatwaro mugunda mugacimbe. Yes. We na mugathie. Wega biu. No na muciari agiokiria mukore hau muna uniform ri. Ni amenyaga atiriri. Mutire moko-ini make. Geithe ka mwarimu. Ina uru. Ni ndora no murathoma. Na ete mwetuta-ini. Gwake. Hende mwana mundu gaciri. Urarimira irio cie nini. Aciari ni maciumaga yo ni party ya kokarikiura. Ni twenda ciana ithomere uhoro wa urimi nao makiende urimi. Niyo itagwo 4K. Aikire tagara ke magithome. Ucio ni mungai uria wanie. Niwe. Ni makirute wira mathome. Ona bururi mawira ma office marathio makunderete. It would not dawn on the parents that these children this is child labor. It was communally acceptable. Yes. No na mutinarikia ni hakanagia thiku ingi ta inya kamureheri. Mugatinda tindika. Yes. Umuthi ndungika uguo. Wajoroka social media. Ati mareari magwaku. School time. No. Dr. Nancy would be on your case. Yes. You ketho nginya ni DCI. Nikiurauga we. Wakiona acia na rugongo mekwa mwarimu ni rugiri maige na laini. No kari gwatiriri ka mundu ya mwandikie tondu
wa slow down ya kuhura Yo afia ni takodo akuigira nginya pension ona thukuru ingi giaturithirie mbao na ndiathe akuia mbao no ni mugirwo class 6 kana class 7 kirathi kigima kwendeni pale kwa msitu mbebe hizo mbao peleke kwa workshop, and that one is okay for the school if it is not that man you even today no wa mwakuragio workforce no you are workforce for the school and community where need be. Mwalimu athiako na kuharuka gwakira ni kurite ri ni slippery mukero ri mwenje ngathi mwatiga muthondekera escalator nginya gwake njaka escalator ya ndoro na andu aria matendete mathomo tondu no makiri kuo ri no they would enjoy the outdoors no actually they felt good no they would and the outdoors were their vibe ona moragia ka he kaundu kangi mangirokera ona make ovaga excuse me teacher. Yes, what is it? Your vegetables, they are not good. We were saying, me and Kalajas, we can come and Lemila. You can go tomorrow. Thank you. Ikamunyaru lesson ya rucio mena rutha watinda kwa mwalimu mukimunya karati yuko mwalimu gutiaga tumaundu tutari micieni wengi mukimunya karati kaurura na for some reason migunda ya mwalimu ri ndiye yagwo matunda you see aici sana mari arutwo riu kuiya kwa mwalimu ri unless you don't have a good head ni ta we constable yes hey teneri kone kuitanira tena no ayu hep na ni arutwo mugachomora rori motitu ndakwira and no one will give a hoot na riu ragura ndora matendete mathomo riu mwathi expedition iteo ringi kumutikira iki 20-30 minutes na inyi mukeyongerera wega biu mugafurera ithari gathira kana riu mugicoka ri you walk like people who are basking in the sun. Can you hurry up? We are very tired, teacher, because of the worker you gave us. Hurry up. You have one more lesson. The worker was very tiring. Ndio mabati na mucoja mugima na mukamuhandirira karia ria andu mahitukagira na ngao cigatiga nginya cia hatanja yeni akue mahure nguo I tell you. Over there maundu tangika ta mau. Try that. You try. Utaenda bio. Bio sana. Utaenda bio. Iriria gwakinya uhoro wako nyithia kugatha ki kukaza mshipi kaigwa kowetwo austerity measures mbere wambe umenye kwina ukunderi wa shekeri kama ya thirikari he undu itatarie aitha ni bore kana ni huthirite mbeca uria taratanya ni itangite. And there is a time when His Excellency Muhuri GWI Kenyatta was a Minister for Finance. Ndiari waziri wa finance miaka mithi yangu. And he's actually the first minister guthoma a trillion budget. Ni hindi ya ni thirikari ya the grand coalition ya Moi Kibaki tutiaiguite budget ya tutiaiguite trillion onda tutiambite tuka imagine trillion ni taki. No one to me budget ya trillion. And on austerity measures Muhuri GWI Kenyatta agiki director nitiari ndekithia the VIPs thirikari they scaled down on their motor vehicle mathia na ngari ethi wa cc tiare ngiri 3 no 1800 cc 1800 na wakaleta Passat below 2000 na ukirewo Passat a very fast but then were very problematic
diplomatic vehicles and just ya kuama wasiri makiama makinega na itirathi kinya rugongo well gari yo rugongo you know it's not an off-road car. It's not an off-road machine. Yes. Na mawasiri heads of parastato meda gari mage molest na irema nikyo medaga gazlas brando. Yes. The oros your estimation it worked against the whole cause. It told they had very heavy repair costs. Yes. But either way on erogwo but yatene medaga. Yes. So they had to look for an excuse. Absolutely. So see me that growing up in the slopes they quite ginya austerity measures at a domestic level. Monsieur. Look at it was not communicated. But you would only feel the ripple effect. Yes. You know, our financial standing. You would no one would explain that to you. Who are you? Who are you? What contribution do you make? Who did you elect your father? Nigetha mwirate kuma riu nitukuhumuka kuria nyama kuria migate sukari wirwo no inye mwokira rucini rumuka igwa curu ni wa ndufia mukamenya austerity measures are in place in force muka igwa curu ucio ri kwina kwa ubali gacumbi na ndora mari tu activist mecia nari yara mari na roho activism ni maigua go question authority no tondu ndungi question Thoguo directly ukugora he maitoguo you go through the ipoa how no amenyaga ni mani austerity measures maitoguo ambizolo ndore sukari wako wena sukari ndu yukonywe wakwa ito wakwa ri ndahirie wagia sukari riera-ini Thoguo ndari kindu wamiona mboga icio itina cama maguta na mwaciekera waru wa maitĩka ukuma guku thigwa itonga iyo thigwa itonga kana uthi riri uthie kwa mbuthu ni mathinjaga weekend amiyo jato dio ikiwa tata Jemima mukigiretio no kwa utagicenjetie muthite bara kai ngari thamite guku ithe ti uthi uingire ngari uthi utakere fea ndike muretu abogorara ni mwene mutota kunyitithania ni hande ni uhiki-ini ndi ni guthura thoire pirau no, if you are half bright, you would know. You did not need to use your entire intellect. You should read between the lines and know that your father is broke. There is financial turmoil. Yes. And you will tell. No one nginya riu omwe wanyu ni anyitwo ne ka murimu gatari serious ukona wa prescribe herbal remedy makaji ya kwa consultancy from the herbal experts around the J Boro mukona ai go inioro akage ko ikombe kia mefuthi mukamya mucio cio nduri nginya mbeca cia kandi ndogo ukamenya these are lean times you know mahinda ma wagi you would actually know, especially if your father was mtu ambaye hushiriki video. Ni warona goko na ena meri eno area atari ahutia njoi. And you very well know on a area yako jugo tikori habu ati ni arathire. Kame ungiona muthenya ucio ni mweri wa keri atari akunda. Yes. Ukamenya itha handu na nderiga kumagara. Yes. Ukamenya itha handu eriga gututhurania kigino au akiananga. Kana handu
akaiguo. Yes. Na nĩ mwamenya austerity measures ciari tũ hapio. Oro cio ũngĩania tũrakinyĩra rĩu Chũguo. Ũkaigua watũmwo gwa Chũguo mũgĩre some relief. Watũmwo gwa Chũguo mũgĩre GOK. Foreign aid. Yes. Relief food. Because grandmothers for some reason used to have excess. Yes. Na nĩ meigagĩra o. Yes. Ikũmbĩ ndeyagagia. Yes. Okay, no nĩ Chũguo ingĩra kũrĩa ikũmbĩ ũtahe mĩkimbo ĩno. Ena. Ũthiĩ ũtheithie ha. Ũthiĩ gĩthĩi wa manjĩ. Nĩ wamenya rĩu. Austerity measures are heavily in place. The family coffers are dry. Yes. No, nuamenya thono aragia ndagĩtarĩ wa ng'ombe ndwaru agoka kamirona ugacoka kamuna thabarĩ ciganona agĩcoka na ti kũrigita nĩ kũrandũra. And you would know because you would your consumption would shift heavily from the shop to the farm. Sometimes you would have a whole farm meal. Actually, when times got tough, yes, you had to do away with anything processed. Anything viable by money. You actually used to deal with uprooted things like potatoes, mareges, cassava, kahurura, maize during season, and wild fruit. Fruit salad ni othie mutitu. Wangana na thoni mero ni meiguaine. Na ndare. Yes. Actually, those are the ones I'm saying. You would tell there is austerity measure. Yes. And very tough ones. Oko na thoguo ri. Tono watu mitongiri. We ordinary agucagia chabeki. Champion. No, ni ajia kunywa thigara ici citandĩkĩtwo upande hunju. This side up. Yandu ya menya wa mwena ũrĩa batiĩ kũrora na rĩtwa. Ndĩrĩ hũre mwena. Rĩu rĩtwa rĩrĩa rĩake. Muka notice he has a bigger cloud. Hana mutha. Whatever he is smoking has heavy smoke. And he's coughing like an old train. Kabenya hiyo sio ya duka. Yes. Amukaigua akiagio uguo na his peers. Niaragweta cigota gutiri ndogo ngarange. Na rĩrĩa kwagĩa tu kĩũndũ, maybe nearby na rĩngĩ nĩ mũndũ wa nĩ agĩkembaga. A neighbor akorwo ena ũndũ. Yes. Kwĩ mũcema. Yes. He would overindulge. He would overindulge in the imagination that he will still be in the state tomorrow. And he would come home a wreck. Mwana maida mwana hadha uwa sapotito ni athuri eri. Mwena na mwena. Looking frail. Negokeria. One daddy, you used to prepare yourself for tough times ahead. Yes. Na mena hinya no abagia kuhura mathabu mo uri ungiamba guthamira gwa tata guo. Yes. At least we had the burden of sahani, the meager resources. The Gen Zs don't know Muhuri GWI. They might know the school, but they don't know who it was named after. Mwenyewe. It's after an Embakasi MP. When the Embakasi used to be 5 constituencies in one. Yes. Yes. Muhuri ndani uhoro wa oyo wa kuhurwo muhuri ka stamp. Yes. Ona tene no waigua andu makiuga gweta kure muhuri maundu mau mario ni mwayo.
No, Muhuri was authority. Yes. And I get to talk we had very few things that had an official stamp. Yes, very few. Very. Yes. Muhuri na guo ndwakihuragwo indo ciothe. Yes. Muhuri was very formal. Yes. Na ni kwaringanaga ni muhuri wake depending on what level you were. Yes. No he muhuri wiho anyayo misi othe ni wa ukoraga. Uyu wa dispensary wa kafuku karia kurengwo. Before we digitize the medical records. Yes. Wathiaga na Gathaiya book ya thate tu ikarengwo meri. Yes. Wagithie dispensary ukandikirwo. Yes. Kahurirwo muhuri. No ngiathire wae kunyua ndawa ne nduracirikia nikio warora ringiri ni wataruraga hau noti cia ndagitari ajia fresh ate ukunege tonde tete ni mathomagira ani na nigetha thukuru kumenyeke biyo biyo urari thibitari ri kabuku kau no nginya ngiokire nako geka hure muhuri. Yes. And like nowadays hindi yo ri there were no devils cia go for fake muhuri forgeries. Yes. No gwokire muhuri very modern we hona rutinda ikio rangi. It has a place where you put some ink. It's a mechanical system. Yes. We no kuhinya press. Yes. And print. Yes. Muhuri wa teneri wakoragwo na kababa kehoka na karangi wa iratu no ni gathi kuya ga pelican. Yes. Karangi na riu muhuri guo mwenyewe wa mbao wooden. Yes. Na indo icio ta riu thothaite iria cia guranagira migunda na ki uria wakua muhuri ucio kungethurirwo bara ni wamba gwithara custodian tondu wa muhuri na ciro ni watura ki watura ngundu ni watura githaka Maiwa kara mundu ucio wa muhuri ri to ciari ati ngari ri ni akotumirwo gakonia kena rugi rwa guita Ria baka hayo deviki. Nigetha arore document ciaku. Na ahure ki? Ahure muhuri. Yes. Kungiagire kara. Aya arungurwa methe yo. Mukaigua njumbi na muguciragira gakoigo. Muhuri. Wina muhuri niki utagiekire. Ndakora muhuri kiu ni kirauni. Ona aici aria maiyaga ri matuko makiria miti ri mathi bengi makiya muhuri to ni moe hari undu ureka hari undu ureka. Yes. Stamp. Nani uona even in the banking inde akabuku ri muhuri meant a lot. Yes. Muhuri was like an OTP. One time pass. It's a one-time password. Yes. Ono hiwa historical injustice ando mashiwasi riri. Mudacio ni muhuri aire. Ake aturira githaka. Akihurira cia capital. Akigatira barati cia andu 20. Awaja. He forged. Yakura muhuri ona aria mai na maithe ma kana amanyi na mehokeirwo muhuri. O kana guo muci he haria waigago very specific. Na ndwa hutagio. So do you need to do? It's like the coffers of a company. You need to do the password. Yes. It's not therefore. Ativeko pa. That is enough authorization. Yes. Yes. Ni hure muhuri. Ya kiria kiandikitwo ha. Kiandikitwo hau. Yes. Ona wathi gwa cibu kwandikirwo marwa ka. Yes. Akahura muhuri. Muhuri ni wahuragirwo u. Hari uguo gathinja. Ona ongethie naguo Taita Taveta. Ugetikirika kiugo ki? Muhuri. Yes. Ucoke uthake na muhuri.
Hey, Muhuri was big news. Hey, mwanake uria gatokia wa iregi. Kaya rigine karo yare akianda. Ithe he andu okeirwo Muhuri. Hindi maihĩcia kĩgĩthaka na Muhuri ũcio ri. Kimwe gĩkĩhũra Muhuri ũcio thithi. Ũhoro ũcio ũkĩripotwo ithe agĩtunyũkithio Muhuri. That is misuse. It's abuse of office. Gĩkĩhũria Muhuri di. Makiuga kambuni yao ti ya mĩhũri ya ihĩ. Nĩ kũnyararithia kambuni. Yes. Nĩ kũmĩagithia. Mĩhũri ona yoka kũhũthĩra yanjia kũhũrwo andũ magĩthiĩ ikeno cia ndithiko. Kĩingĩra ndaci ũkahũrwo Muhuri. Ahora Muhuri rohi. Nĩgetha atĩ wauma ũgĩcoka ũgwĩka. Agakinya ithurano. Na Muhuri ũcio rĩ, during that era rĩ, nĩ wathũkia mĩciĩ mĩingĩ mũno. Ũkainũka na Muhuri. Tondũ ũkĩhũrĩtwo Muhuri wa Thĩka kĩraibu 5 star rĩ. Na kũĩkaine ũrarĩka Ngoni ũrĩ. Ũkainũka na Muhuri wa 5 star. Na Muhuri ũcio naguo nĩ wendagia guoya, especially harĩ mumo. Ta rĩu ũngĩagũthirwo wa carnival rĩ, ndwendaga ũbutĩke na ndwĩthambaga mũno nĩgetha wonie andũ. Kawani. Na kũrĩa athiaga disco. Tene andũ nĩ mathiaga disco. Ti kũnyua. Disco. Kũrĩa rwĩmbo. So they would pay to dance. Yes. Unaona. Ena carnival. Unaona tarĩ Ruthuri. Unaona tarĩ Nyanza House. Tondũ Muhuri wa Florida naguo no onithagia mũndũ nĩ kĩmonda. Yes. F2. Nĩguo Muhuri woka rĩu gũtuĩka. Wanjia kwagĩrwo bata. Tene tũtiũĩ kũrĩa Muhuri wathondekagĩrwo tondũ athondekagĩrwo River Road. No, we had no idea nyamũ icio ciaumaga kũ. We had no. No, we hadn't. In fact, you weciragia nĩ kĩndũ out of this world. Ũndũ ũrĩa tũĩ nĩ atĩ kũrĩ andũ a Kanu marora Muhuri ũrahũthĩka mũthenya ũcio magathondeka wao na thamuni. Na he Muhuri ũngĩ warĩ very important. Yes. Wakoragwo poster. Yes. Muhuri wa Thitembu. Na rĩu he Muhuri naguo, it was not a mass product. That one was a reserve of a few. Wetagwo Muhuri wa Passport. Nĩarahũrĩirwo Muhuri wa Visa. Yeah, they are the mass product. Rĩu Muhuri tondũ company seal is another thing altogether. Ti andũ aingĩ moĩ. Yes. Na Muhuri bado no ahũragwo nyama-inĩ. Ona mũthĩ. Muhuri ona mũthĩ no ũhũragwo nĩ inspector. Meat inspector. Nĩ government inspector. Nyama rĩ. Kahũrwo Muhuri. Ona ũtuga kwĩ the local ones waiguana na mũhuhu. Muhuri ũcio rĩ. Ndũkoragwo gazetted. Nĩ wathiĩ kwa government printer. Muhuri ũcio wake nĩ ndawa ya Roriondo. Ya wĩtĩkio. Nĩ atinie ini. Muhuri. Etia kĩero. Na nyama harĩa ahũrwo Muhuri rĩ, nĩho haregagwo ha mũico. Nĩho haregagwo ha mũico. No nginya bananie is legit. Yes. No, you have to you know that is now the license. The inspection. Yeah, NTSA. The inspection sticker. Even today. Yes. Ũthiathiũrũrũkaga nginya rĩo rĩkinya hau. Yes. Ũrĩa wa mũico akarĩa kĩ? Muhuri. Thitembu. Akarĩa blue tick.
Oya kawe wona basa wa thukuru akuwite kanyam kau naka hedi ria kurasho ko thukuru aciari ni aingi you not operate from the office kathi haya rungu rwa muti kanyam kau kona aitiriria rangi oya muhuri kugambia guo wake ona kata watu muone moi makoragwo ino authority yes atari wabici muhuri ndwatiganagirwo no it was not delegated you will sell the institution muhuri ndwari delegation muhuri weragwo atiri marua ni twandika hai ukamande munene okai urirwo muhuri Muhuri is admin right is execution executive agani kyo president yaragitirie muhuri na siru kuma kwa AG igire gwake tatiga ndo igweta icio ni aretirie muhuri na siru aya yegwitirie kwa AG cie gwake cie state house uwe na kaundu urarumwe ya tathie ne varuku it is that powerful